Merhaba, selam aleyküm. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun aziz seyirciler. ATR telekanalının yayınında sabah programmasını seyredesiniz ve sizler için stüdiyada adet üzere men Gülsüm Halilova çalışam. Bugün fevral ayının hürmetli seyirciler, endi 5. günü aman kış mevsiminin en kısa ayının endi ilk ve en güzel günlerini yaşamaktayız. Kış günlerinin ve kış mevsiminin sonki ayını beraberlikte karşılamaktaymız. Sabah şeriflerinizde bir kere hayırlı olsun. Ve bugün iş haftasının endi birinci günü, yani iş haftası başlandı. Bugün bazar ertesi. Sizlerle beraberlikte biz bugün karşılap meraklı hadiselerini müzakere edeceğimiz ve elbette ki bizim programımızın esas maksadı bu sabahdan sizlerge olup geçecek haberler, olup geçecek hadiseler hakkında ilanlarını vermek ve yüz bergen sonki hadiselerini müzakere etmektir. Hususan bugün biz programımız devamında aynen böyle suallerini de müzakere edeceğimiz ve ilanlarını da vereceğimiz. İşte programımızga başlamazdan evvel, esas kısımlarına geçmezden evvel men aytayım, bugün bizim programımızın esas mevzuları bu rahatlık günleri yüz bergen vatanımızda hadiselerdir. Benim düşünceme göre iki mühim hadise oldu ve aynen bu iki mühim hadiseni biz sizlerle laf etemiz. Hem hayırlı haber yüz berdi hem de aksine. Hayırlı haber ne dep sorasanız, bu 10 günge sezoga kapatılgan bir vatandaşımız, Jankoy'dan vatandaşımız Enver Kroş azat etildi. İşte o endi azatlıkta evinde bu münasibetle birçok kereler dualar vatandaşlarımız, pervasız olmayan vatandaşlarımız geçirdi. İşte bu meseleni biz bugün müzakere etemiz. Hem de cuma günü sizge vade etkenim gibi bizim stüdyamızga Enver Kroş Skype vasıtasıyla bağlanacak. Bunun beraberlikte ikinci mesele, bu hayırlı olmayan mesele. Jankoy'da kenedi rahatlık günleri işgalciler Jankoy demir yol bazarında tintuf geçirgenler. Yani tintuf degende sarhoş şekilde Kırım Tatarlarga kelip onların evine eline celpnameler berdiler. Sanki işte bir hırsızlık meselesini onlar Hıdıra ekenler, bir sanda magnitolun galiba hırsızlagan ve bu mesele esasında Kırım Tatarlarga şimdi böyle şekilde baskıntılar yapıla. İşte bunu videoga çıkargan ve o hadiseler ortasında olgan vatandaşımız da bugün bizle Skype vasıtasıyla bağlanacak. Biz onlarla beraber bu meselelerini müzakere edeceğimiz. O sebepten hürmetli seyirciler, bizlerini seyretiniz, bizden ayrılmanız. Kırımdaki sonki yüz bergen haberler bizim stüdyamızda müzakere etilmekte ve onlarga geçmezden evvel men kunun tarihi ile tanış olmağa sizlerge teklif etim. Meraklı hadiseler sırasında şunu kaydetmeye istedim. 2009 senesi bu gün fevralının 5'inde Somali korsanları, yani piratlar, onlarga aytalar, 3 milyon 200 bin dolar tazminat algan sonra Ukrayna gemisini Faina'nı azat ettiler. Ukrayna gemisi degende o Panama, Büyük Britanya, Frankistan ile işbirliği yapkan işte böyle gemilerden biriydi. Faina gemisi 25 sentyabr günü 2008 senesi Somali korsanları tarafından zapt edildi. Bu 2008 senesi Malilerinin endi ve Somalilerinin endi 26. ucumu edi. Ekspertlerinin bildirgenine göre Faina gemisi uzun ve yoluna pek dikkat edip yürüyken. Onun yaldağını yerde Somali piratları hiçbir vakit bu yerlerge ucum etmegenler. Lakin ne oldu ki bu ilk sefer bu yerde Somali piratları işte Faina gemisini almağa işte cesaret etkenler ki aldılar da. 2008 senesi Faina gemisi okeanda tanklarını, granata atıcılarını, mina atıcılarını, zenit ustanovkalarını, işte şekillerini bu gemide hepsini taşıyordu. İşte bu gemi zapt etilgeni vakitte ekipajda 21 insan var edi. Onlardan 17 Ukraynalı, 3 Rus, Kazak ve 1 Latış eken.
Bir kaç vakit geçken son ular tutulgan kayutalarında suv bitmege başladı. Bazılarının psikologik vaziyeti çok ağır edi ve bunu onların en mühim kapitanlarından biri canlı yayınga çıkıp aytты o'zining işte pervasız olmagan vatandaşlarına diğer yerlerde yaşaganlarda. Birçok vakit devam etken muzakereler neticesinde işte bu muzakereler sentyabr ayında olsa bir 5 ay devam etken gemi Somali piratları tarafından azat etildi ve Mombasa limanına yol aldı. O vakit hatta 2009 senesi Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Ukraynalılarına gemi azatlığının resmi şekilde hayırlagan edi. Hakikaten Faina gemisi taşıganların ve tazminat berilgeninin çok akıllarda ve tarihte kalgan bir hadise eken. Bununla beraberlikte hürmetli seyirciler bugün 1917 senesi Meksika'da yüz bergen inkılap neticesinde Meksika Birleşken Devletleri Anayasası kabul etildi. Bugün yanda milli bayram sayıla, yani anayasa günü sayıla ve bu münasebet ile Meksika'da bugün birçok tedbirler geçirilir, tantanalı merasimler ola. Bu 1910 senesi olgan vatandaşlık cengi neticesinde yüz berdi. Binlerce insanlar Porfirio Díaz'ın diktatörlük rejimine karşı narazılıklarını gösterdiler. Neticede galibiyeti kazanıp anayasasını kabul ettiler. Birçok tahkikatçılarının bildirdiğine göre inkılapның 4 etapı, usulü var eken. Birinci etap bu Porfirio Díaz diktatörlüğüne ucum etmek oldu. Yani ona karşı çıkış oldu. Bununla beraberlikte işte liberal iş adamları, adi Hristiyanlar, adi vatandaşlar siyasi hareketlerini güçleştirmek için bir cebede yol aldılar. Neticede onlar bu cebede cenkleşmeye başladılar. İkinci etap ise hürmetli dostlarım böyleydi. Onlar demokratik liderleriyle beraberlikte inkılapga hakimiyette olgan demokratik liberal demokratlar ile beraberlikte işbirliği yapmaya başladılar ve bu Kennedy diğerlerinin içerisinde keder ve gam kötergeni sebebinden yani inkılap böyle şekilde meydana kelgen edi. Üçüncü etap bu indi adi insanlar köterilmeye başlagan ve adi insanlar köterilgenin neticesinde indi konstitusiyon anayasa rejimi kökke yani yanıdan köterilip başladı ve indi inkılapçılar episi cebeler ile beraberlikte bu indi dördüncü etap olgan cebeler ile beraberlikte birleştiler. Neticesinde işte vatandaşlık cengi devam etkeni sonra Kennedy liberallar adi vatandaşlar kazanıp o'zining anayasasını Meksika'da kabul etmeye mecbur olganlar. İşte böyle hadiseler 1917 senesi Meksika'da hürmetli dostlarım yüz berdi ve neticede işte onlar aleda bu günge kadar o'zining milli bayramını kayd etmekteler. Ve sonki ve bu hadisege büyük bir dikkat ayıramiz. Çünkü meraklı hadise hürmetli seyirciler bugün 35. İran Şahı Muhammed Reza Pehlevi 1941 senesi resmi şekilde devletinin başı olgan edi. Lakin bununla bağlı değil. Bugün Ayatollah Khomeini İran devletini işte İslam devleti olarak ilan etti. Fevral'ın 5. günü hürmetli seyirciler. Lakin ondan evvel hükümünü kollarına algan birçok İran siyasetçileri bu devlette diktatörlük rejimini başlatmaya başladılar. Sosyalistik devletlerden bağlarını kavillaştırdılar. Birlikte işte Şah Khomeini'den evvel olgan İran'ın şahı İsrail'ni tanıgan edi. 70. seneleri Reza Pehlevi birçok İslam adetlerini red etmeye tırıştı. 1973 senesi ise İran'da avtoritar bir firkalı rejim tespit etildi. Bütün cemaat birleşmelerinin işini yasaklap Şah gizli polisini meydana getirdi. Ama böyle vaziyet İran'da çokka sürmedi. Çünkü anda da vatandaşlık cengi başlandı. Neticede iktidarını birçok meraklı insanlar koluna aldılar. Böyle insanlardan biri Ayatollah Khomeini hürmetli seyirciler. Geliniz levhanı seyredeyik. Çünkü bugün aslında İran'la bağlı çok meraklı hadiseler yüz beri. Geçenleri misal olarak İran'da
İşte bu rejimge de karşı kadınlar çıkmağa başlaganlar sanki dersin işte yavrularını başlarından çıkarıp çeşit şimdi narazılık mitinglerini İran'da kadınlar geçiriyor. Onların şimdi hapishanelerge atalar. İşte bu mesele esasında tarihi hadiselerini kelini seyredek sonra haberlerinin müzakerelerine devam edeceğiz. 35-ci İran şahı Muhammed Reza Pehvili 1941 senesi resmi şekilde devletinin başı oldu. Ama gerçek hükümünü öz kollarına şah tek 1960 senesi aldı. O zaman İran'ın hem içki hem dış siyaseti bütünle değişti. Sosyalistik devletlerinden bağlarını kavileştiruvnen birlikte şah İsrail'ni tanıdı. 70. seneleri Reza Pehvili birçok İslam adetleri red etmeye tırıştı. 1973 senesi İran'da avtoritar bir firkalı rejim tespit etildi. Bütün cemaat birleşmelerinin işini yasaklap şah gizli polisini meydana getirdi. Ama böyle vaziyet İran'da çokça sürmedi. 1979 senesi fevral'ın 5'inde İran İslam Devleti olarak ilan etildi. O zaman Reza Pehvili ülkede yok idi. 1978 senesi başlangan İnkılap neticesinde onun hükümü sonuna geldi. Şahın yerine ise Ruhollah Khomeini geldi. Resmi şekilde inkılapның birinci günü 1978 senesi yanvarның 8'i sayılan. Kum şehrinde yüz bergen kütlevi narazılık aksiyasından bütün İran'da hakimiyetke karşı çıkışlar başlandı. Şahın gvardiyası bu çıkışlarını vahşice bastırmağa tırıştı. Lakin bu untulmalar narazılıkka tek daha da ziyade insanlarına celp etti. Sentyabr ayında şah cenk vaziyetine kirsetti. Onun emrinin bütün kütlevi çıkışlar yasak etildi. Buna bakmadan Teheran'da kenede binlerce insanlar meydana çıktılar. Onlarını dağıtmağa tırışkan askerler 100'ge yakın insanını öldürdü. Bu hadiseler bütün devlet iş taşlavğa getirdi. İran iktisadiyatı toxtaldı desek olacaktır. Hükümünü kolunda tutamayacak anlap Muhammed Reza Pehvili 1979 senesi 16 yanvar günü İran'ı terk etti. Şehirlerinin sokaklarına halk bayramı başlandı. İranlılar şahның abidelerini, resimlerini yıkıp yaktılar. Devletinin baş naziri Bahtiyar siyasi mabuslarını azat etip tezden serbest sayılarını geçireceğine söz verdi. 1 fevral günü 15 yıl sürgünlükte olgan Ayatollah Ruhollah Khomeini İran'a kaytıp geldi. Havalimanında onu karşılagan binlerce insanların o günde Khomeini çıkışta bulunup sabık rejiminin bütünle olarak yok edeceğini ilan etti. Teheran'ın sokaklarında İranlılar onu şah gitti, imam geldi degen şarlar ile karşılay edi. Khomeini birden bütün hükümünü özüne almağa tırıştı. Baş nazir Bahtiyar'ın tekliflerini red etip Ayatollah 4 fevral günü yanı baş nazir tayinlendi. Neticede yardımsız kalgan Şapur Bahtiyar da ülkeni terk etmege mecbur oldu. Ruhollah Khomeini İran'ın İslam devleti olganını ilan etip bu meseleni referendumga çıkaracağı hakkında bildirdi. Mart'ın sonunda geçirilgen soravның neticeleri Ayatollah'ın değişmelerine yol açtı. İştirak etkenlerinin 99%'ı İran'ın İslam devletine çevrileceğine kol tuttu. 1979 senesi Aprel'nin 1'inde İran İslam Cumhuriyeti ilan etildi. Dekabrde kabul etilgen yanı anayasa boyunca devletin yukarı rehberi Ayatollah Khomeini oldu. Prezidentin hükümü ise sınırlandı. İran'da yüz bergen İslam inkılabı 20. asırının en mühim hadiselerinden biriydi. Çünkü o tek bu devlet değildi, bütün yakın şarkta ve Basra körfezinde olgan vaziyetini değiştirdi. Bununla beraber Sunni Müslümanlar yaşayan devletlerinin daha bir güçlü rakibi peyda oldu. Ayatollah nezaretindeki Şii İran'dır.
деген бойлы левханы бераберлікте сейреттік. Малюм олғаны кебе үрметлі сейіржілер шымды Иранда да вазиет ақиқатенде пек кергин. Ола бірқач ай евелсі Тегеран или бераберлікте Иранның бір чоқы дегер шиерлерінде наразылық акциялары yüz берген еді. Бұл наразылық акциялары нәтижесінде онлар инсан қатлетілді, базалары өлдірілді. Ve ақиқатенде бүгін Иранда тоталитары режимі девам етмекте. Бірчоқ инсанлар бұл девлетнің теологик девлет олғанындан оның секуляр олмасына өзінің фикірлеріні білдірген еділер, яғни секуляр олмасына талаплар әлі шыққан еділер. Ләкин бүгін көргеніміз кебі Иранда бұл кебі наразылықлар да девам етмекте. Ве шиитлерінің елінде олған иқтидар нәтижесінде Иранда яшыған сунилерге де бүк репрессиялар, ички репрессиялар япылмақта. Саяси шекілде олар изленмекте. Тек сүнилерде келді асылында акимиетке ве иқтидарға қаршы наразылық көсілерген инсанларға қаршы Ирандаки ички вазиет бұндан ибареттір. Біз есе, үрметлі достарым, халқара бойлы вазиетлерден, кергенлік вазиетлерінден бізім алымызға, бізім сонке, бізіле бағлы сонке хаберлерге кечеміз. Олардан евел, елбеттеке, ең евелі адет ұзрей мен иланлардан башламыға істер едім. Чүнке бүгін Хырымның Ишғалжы Рус махкемесі бір кішілік наразылықлар давасындаки шикаятлеріні бақажа ақылтыр. Отырушылар Хырым вақыты бойынша саат 13-тен башланмалы. Умумен 10 апелляция бақылмасы планлаштырылам. Бірінші бұл кібі шикаятлеріні махкеме январь айының сонында бақмаға башлады. Тек 2 Қырым татарына пара жүремесі 15 бинден 10-ға қадар азлаштырылды. Бүгін апелляцион махкемелері бақажақ ватандашларымыз сой адлары бұл Мустафаев ватандашымыздың саат 13-те, Алиев ватандашымыздың саат 13-15-те, Дервишевнің 13-30-да, Бекировның 13-45-те, Ибрагимовның 14-те, Вовбековның 14-15-те, Люмановның 14-30-да, Азизовның 14-45-те, Зеврейінің 15-0-да ve Халиловның 15-15-те шикает махкемелері бақылмасы керек. Бұл шикает махкемелеріні, яғни апелляцион махкемені Ақмеждетінің юқары Ишғалжы Рус махкемесінде бақалар. Обе себептен, үрметлі сейіржілер, пербасыз ве ляқайт қалманыз. Бұнен бераберлікте дабыр сізлерге хаберні белейм, илянны берейм, ки бұл гүзел бір хабер, гүзел бір илян. Бүгін радио Мейданның доған күні, февральның 5-ші, 13 ел евелсі радио Мейданға келді деп айтмаға мүмкін. Яғни доғды ве дүния юзыны көрді. Оның ilk башлайыжылары елбетеке радио Мейданның бүгінге қадар çalışması, bugünkü kadar ilerlemesi ve inkişaf etmesi için ellerinden en kelgenlerini yaptılar. Yazık ki 2014 senesi Radyo Meydan en böyle özünün bağrını yaşayan vakitte açık şekilde ve herkesinin gönlünü kazangan vakitte 2014 senesi Kırım işgal etilgen sonra 2005 senesi endi o ATR telekanalı ile beraberlikte Ukrayna kıtasına yani Kiev'ge көчмеге мecbur oldu. Lakin buna bakmadıdan bugün Radyo Meydan dalgası mında çalışa. Xerson vilayetinde onu işitmege mümkün ve Kırım'nın bazı vilayetlerinde Radyo Meydan dalgası daim yankıramakta. Lakin bunun gayrı Radyo Meydan elbette ki bugün episi internet ağlarında var. Telefonlarda programmalar neticesinde yüklesek onu anda da dinlemege mümkün hürmetli seyirciler. Hususan bu mesele esasında bugün ATR telekanalının programmalarında birçok bağışlangan diğer programmalar olacaktır. O sebepten ATR telekanalımızına seyir etiniz. Aslında fevral ayı hakikatinde büyük meraklı bir ay, kısa olganına bakmadan, yılının en kısa ayı olganına bakmadan bu ay içerisinde Kırım Tatarlar için çok mühim hadiseler yüz verdi ve hepsileri bu ay içerisinde deyip aytmağa mümkün ki mına 1 fevral günü Ahmetxan Sultan gününe bağışlangan merasimler ATR'de de geçirilgen edi. Bugün fevralın 5 Radyo Meydan dalgasına bağışlangan
tedbirler o'tkazilajektir ki şimdi radyo meydan dalgasının olgan ve olmagan, çalışkan ve çalışmagan eposi xadimlerini bugünden hayırlayımız. İlerlegen vakitte muvaffakiyetler ve inkişaflarını elbette ki tileyimiz. Ve bunun beraberlikte bugün akşam üstü Prime programmasını seyretiniz. Anda radyo meydan dalgası ile bağlı azizler olacaktır. Yayınlarımızga koşulmağa imkanınız var. Skype adresimiz her daim çalışır. Rejissörlarımız şimdi ekranlarınızda atr.tv деген Skype adresimizni gösteriyor. O sebepten onun vasıtasıyla bizlerge telefon açınız ve Prime programmalarına olsun diğer informasyon bizim sabah programmalarımızga çıkıp o'zingizning fikrlerinizni ifade etmege imkanınız olacaktır. İşte Radyo Meydan Dalgasını beraberlikte keliniz doğan günü ile hayırlayıq. Bugün Radyo Meydan Dalgasından ayrılmanız, ATR telekanalını seyir etiniz. Haberlerge keçemiz hurmetli seyirciler. En baştan sizlerge vade etkenim gibi mühim haber Enver Kroş serbest. Keçenlere onun 10 günlük hapis cezası yekunlendi ve o Ahmedjit sizosundan çıktı. Enver'ni dost ve akrabalarım karşıladılar. Tahqiqat izolatorundan çıkan son bir haç söz aytdı. Ondan sonra ise onun evinde dua geçirildi. Musafirlerini plov ve nizetli yemeklerle siladılar. Enver Kroş'nu işgalciler Cankoy'da evinde tintov geçirilgen son yanvarının 25'inde yakaladılar. Kırım Tatarını ekstremistik timsaller darqatqanından qabatladılar. O gün ona 10 gün hapis cezası hukumu çıkarıldı. Gelecek hafta ise Kırım'ın yukarı işgalci mahkemesi apellasyon şikayetini reddetti ve Enver Kroş hapiste kaldırıldı. Суды, которые принимают сегодня решения, да, нам известны. Поэтому справедливое решение суда не должно быть самой целью для нас, да, я так думаю. Самой целью для нас является сохранение нашего народа в единстве, основой которой является ислам. Да? Да, мы понимаем, что решение судов будет не в нашу пользу, но ни в коем случае это не должно опускать руки. Не должно опускать руки, и мы не должны думать о том, что вот мы тратим время или имущество. Мы должны защищать себя и тех мусульман, которые сегодня находятся в угнетении, под притеснением. И напоследок хочу еще раз поблагодарить всех родных и близких родственников за ту поддержку, которая присутствовала. Хочу поблагодарить тех, которые переживают и не только за себя, а и в общем за народ переживают, да, и делают определенные дела. То есть сегодня делать что-то, говорить что-то, это и есть польза для нас. Сидеть молча дома и ругать телевизор – это не позиция. Hepinizge malum, hepiniz bilesiniz, bugünkü bu camide, bu yerde toplanmamızın maksadı 10 gün verirse aramızdan din kardeşimizni, Enver kardeşimizni aldılar. Akıllarına gelgen nice şeylerini, bütün vaklarını ona kabardılar. 10 gün hapiske aldılar. Ve bugün o avlının hakkı ne, betinin hakkı ne, kendi aramızda koşuldu. Allah Teala onlara olsun intikamlar iberi ve Kırım halkı, Kırım Müslümanları şimdi ağır vakitlerden geçip o'zingiz bilesiniz ne vakitten başladı bu ağır vaziyet. Ama şunu bilmek gerekimiz ki hürmetli cemaat, Müslüman için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurganı gibi İşte degen böyle dua geçirilgen edi hurmetli dostlarım. Hutbede vatandaşlarımızga destek de gösterildi. Biz ise sizge vade etkenimiz gibi endi Skype telefon vasıtasıyla bağışlarız vatandaşımızda hepsi tintov neticesinde evinde olgan hepsi bilgisayar ve çeşit yerlerini alganları sebebinden telefon vasıtasıyla bağlanmağa tek imkanımız oldu. Enver Kroş'nen kelinin sonu selamlayıq. Alo. Alo, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sabah şerefleriniz hayırlı olsun.
Энвер Бей, сіз ратлық күнлері сезодан енді азат етілдіңіз, 10 күн девамында анда болындыңыз. Те сұратларыңызмен пайлашыңыз ве бұл 10 күн içerisinde ақылыңызға не келді, не келмеді ве азат етілген sonra те сұратларыңыз насыл еді? Что хотел сказать о положении Крыма за последние годы и то, что произошло со мной в том числе, да, оно уже, не то чтобы сказать необычно, но уже стало привычным делом, но с этим согласиться нельзя. И моя попытка защиты на судах говорила о том, что мы не согласны с подобным решением, мы не согласны с решением этих судов, с тем, что на нас пытаются навести ярлыки экстремистов и так далее. Поэтому все это время, которое находился в СИЗО, я обдумывал все эти моменты происходящие, да, пытался сделать для себя какие-то определенные выводы для того, чтобы в дальнейшем правильно ставить свою какую-то направленность и цель в работе, да, своего народа, так как эти попытки для того, чтобы, я так думаю, для того, чтобы заставить замолчать и чтобы я перестал или мои соотечественники перестали что-то говорить, да, в защиту своего народа. Да, я не думаю, что они меня и тех, которые пытаются что-то делать во благо своего народа, заставить замолчать. Да. Поэтому я также говорю вам сейчас и то, что делал раньше, я буду все, что в моих руках, делать и во благо своего народа. Да. Я не делал ничего постыдного, за что, как говорится, мне было бы стыдно смотреть своим близким и родным и вообще смотреть своему народу в глаза. Поэтому попытка властей заставить молчать, она не удалась и не удастся, иншаллах. Дальше в таких же темпах будем поддерживать свой народ и поддерживать тех мусульман, которые сегодня находятся под притеснением. Энвер Бей, сіз апистен шыққан sonra böyle şey айттыңыз. Нужно бороться и не сидеть дома, и не кричать, и не ругаться на телевизор, деп айтқан едіңіз. Сіз же бүгінде күреш неден ибарет олмалы, евде отырып телевизорны, телевизорге бір қаш сөз айтмақтан ғайры? Мен же было то, что вот сегодня происходит, например, суды, происходят обыски, те тяжелые ситуации, которые сегодня наш народ пытается оставить, чтобы никто не остался наедине с этой проблемой. Да? То есть в такие ситуации мы должны поддерживать друг друга. На самом деле я знал, что это очень важно. Я сам посещал суды и обыски. Но когда случилось это со мной, я почувствовал на самом деле, что поддержка та, которая на улице, она очень важна. И что те, которые стоят и ждут тебя, да, и не хотят дать тебя в обиду, она очень захватывает и поддерживает. Поэтому, как минимум, в этом случае, да, мы не оставляем в беде наедине наших соотечественников, да, наших мусульман, да, и пытаемся говорить справедливое слово в рамках закона. Я считаю, что то, что я делал, да, это было в рамках закона, никоим образом я не приступал. Вот. Поэтому то, что я говорил, не ругать телевизор дома, это значит делать определенные шаги и действия, быть внутри народа, не оставаться в тени. Так как мысль о том, что буду сидеть дома, меня не тронут, она ошибочна. Вот как сидим дома тихо, так же нас могут тихо забрать и что-то с нами сделать. Так же тихо, и никто об этом не узнает. Определенная защита в том, что так сказать, неприкосновенность — это и есть наше нахождение в обществе, наше нахождение в джамате. Ведь об этом наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, говорит, нахождение в джамате для вас благо, говорит, а если вы будете находиться наедине, говорит, тогда волк поедает овцу, отставшую от стада. Также слова пророка, саллям, которые он сказал, да, что несправедливо,
то, что происходит несправедливо, говорит, делайте, остановите рукой. Если не можете, остановите словом, говорит, да. Но если этого не можете, не согласитесь, но это слабая степень веры. Поэтому то, что я говорил, ругать телевизор и не соглашаться с этим, это сегодня слабая позиция. Поэтому то, что в наших руках, то, что мы сегодня можем, мы должны отдаться полностью, да, во благо своего народа, основой которого сегодня является ислам. Я в этом убедился. Это самое крепкое, то, что может объединить сегодня наш народ. Büyükten büyük teşekkürler. Enver ağa, mına sizni 2015 senesi endi Jankoy polis bölügüne çağırgan ediler. Hatta sizge karşı böyle işkence, yani elektrik toknen sınagan ediler FSB xadimleri. Bugün sizin evinizge kene tintuvnen keldiler. Bu yapılgan hadiselerge nasıl kıymet kesesiniz, nasıl düşünesiniz, ne için siz? На самом деле, можно связывать эти события, да, но я связываю это только с одним. Я не хочу показать себя, что я супер-мега активный человек, да, но какие-то попытки для того, чтобы, как говорится, освещать события, происходящие в Крыму, у меня были и тогда, и сегодня. Поэтому метод их не меняется с сегодняшних властей. Метод того, чтобы заставить активную прослойку замолчать, а все остальные замолчат автоматически. Вот это была попытка тогда, это была попытка сегодня, да. Тогда была попытка еще к склонению сотрудничества с ними. Сотрудничество с ними для того, чтобы я какую-то информацию мог им сдавать. И, естественно, взять меня этим самым на крючок. Не меняется. Метод их не меняется, способ их не меняется. Наша задача правильную позицию в этом всем выдержать и не впадать в две крайности. Две крайности — это говорит о том, что первое — это безразличие, и второе — идти на рожон. Аллах сохласен, чтобы вот в таких ситуациях Халхамыц не пошел на провокацию, ведь она на самом деле очень велика. Потом, когда ко мне пришли с обыском и сказали, для чего столько людей пришли тебя сегодня поддержать, 50-60 человек, зачем они провоцируют? А на что я ответил, что со мной уже был подобный случай, когда меня незаконно удерживали и пытали током. И те люди, которые сегодня стоят на улице, они об этом знают. Они не могут себе позволить, чтобы со мной вновь повторилось что-то подобное. Поэтому эти два события я связываю только с тем, чтобы устрашить тех, которые сегодня что-то делают, какую-то проявляют активность. А остальные, видя подобное, естественно, так же само перестанут что-либо говорить и действовать. Bunun beraberlikte siz azat etilgen son yerli cemide evinizde vatandaşlarımız dua keçirdiler sizin azat etilüvünüzle bağlı. Bu haqtada teəssüratlarınızla paylaşınız ve sizlerle endi sağlıqlaşmaq mecburiyetinde olacaqsınız. Очень хороший вопрос. На самом деле, этот вопрос я отвечал журналистам Крымской солидарности. Хотел бы подчеркнуть момент, что тот труд, который они выполняют, он на самом деле неоценим. То есть теми инструментами и возможностями, которые сегодня у них есть, они очень много сегодня делают, да, для того, чтобы освещать события. Да, на самом деле, по освобождению моему со спецприемника, когда я вышел, еще не знал, на самом деле, кто меня встречает, видя тот джемат, который находится, да, так скажем, возле Верховного суда, и тот джемат, который ринулся ко мне и начал встречать меня, это захватывает, это непередаваемое, это то, что не забывается. Естественно, то, что происходило дальше, это вот в этой атмосфере меня держало весь день. Да? То, что вот Аллах шкур, меня встретили не тем, который приступил закон, да? А как герою, да, отнеслись, герой, который вот пытается защищать честь народа, да, и чтобы она не была запятнана. И те дуалар, которые прошли в мечети, и угощения, которые провелись в моем селе, в местном кафе,
все это говорит о том, что вот джемат сегодня объединяется, и их попытки для того, чтобы устрашить, наоборот, таки показывать другую сторону, что да, активные и те, которые сегодня даже пассивность проявляли, даже они начинают, из числа народа имею в виду, да, даже они начинают проявлять свою активность и начинают поддерживать. Поэтому Аллах шкур в дальнейшем в таком же, как говорится, духе, в такой же манере, я думаю, что мы должны продолжать друг друга поддерживать и ни в коем случае не оставаться в стороне от происходящего. Бөктен шүкірлер, çok sağ olun Enveraға бізле бағланғаныңыз үшін ейліклерде көрішкенже. Allah razı olsun. Бізле телефон вастасы или Жанкойден ватандашымыз Энвербек Крош бағланған еді. О ратлық күнлерінде 10 күн апиз жазасы екінленді ве азат етілді. Бізле те сұратлары ile пайлашты ве да бір кере айта ке, іште бұ аписте бұлынғаны вақыт чоқ түшінген, чоқ білген ве да бір кере шундан емин олды ке, бой сұнмаға керекмей, аксине күреш етмеге ве аксине әрекетлер етмеге керек екен. Чүнки işgalcilerinin репрессия арабасы тоқтамамақта. Бұнен бірабер Қырымда ФСБ хазимлері Диванкой, яне Верхнесадовая койу янындаки атан яқарлық ноқтасында екі Қырым татарыны тоқтатқан екен. Бұл жұма күні Юзберген Одессе. Бұл Рустем Мурасов ве Рустем Таиров. Хаберні Қырым бірдемлігі өзінің Facebook сайфесінде ерлештірді. Оларны Ақердаки ФСБ идаресіне алып кеткенлер. Оларның янына барған жемаат қоратчалайжыларын да сорғыдан кечіргенлер. Сонки олған малюматларға көре эпісіні азат еттілер ве олардың евіне жемаат қорчалайжыларындан бірі тешрев бұйырған, бір-біріне бойлы айтқанлар. По поводу вчерашнего инцидента, который произошел 2 февраля в районе 5 часов вечера, со мной и с моим товарищем Рустемом мы ехали, и в районе Верхнесадового, возле заправки Атан, стоял патрульная машина ГАИ, и с ними еще стояли в военной форме, там, с оружием, какие-то люди. Проверили мои водительское удостоверение, там проверили некоторые моменты, там, касающиеся автомобиля. Ну, после этого всего 2 человека, они в гражданском, они поинтересовались лично моих данных. То есть фамилия, имя, отчество. На что я ответил, а для чего это, такая процедура? И вообще, кто вы такие? На что он показал свое удостоверение сотрудника ФСБ. Меня это удивило, я говорю, так, а в чем причина? Он сказал, что какая-то непонятная антитеррористическая акция происходит, и вот это вот в целях какой-то безопасности. Я говорю, вы же унижаете этим меня, вот, и вообще какие-то, для чего вы записываете мои данные? Ну, он опять же ответил вот этим выражением, что происходит какая-то антитеррористическая акция и в целях какой-то безопасности. Деген изатларына біздің ватандашларымыз берділер. Чоқысы Қырым татардан экспертлерінің, яғни іште жемаат эрбабларының білдіргеніне көре шымды işgalciler яңы репрессия осыларыны қолланалар ве Қырым татарларға қаршы чешет түрлі іште ішлеріні берелерге де қорқыту акцияларыны ішлетмектелер. Бойлы акциялардан бірі кеченлері кенеде Жанкойде юз берді. Ратлық күнлері девамында Жанкойде, яғни Туневын демір базарында сарош işgalcileri Қырым татарға желпнамелеріні бермеге башладылар. Олар бұны санки дерсін весиқаларыны инсанларының қырсызлықта қабатлап, полиция чықарғанларыны ақта язғанлар. Бұл желпнамелерде үрметлі сейерджілер. Işgalciler қырсызлаған магнитоланы бойлы шекілде қыдыра екен. Видеоны өзінің Facebook сайфесінде біздің первасыз олмаған ватандашларымыз ерлештірді ве бұл ақта чешіт видеоларын чықарып, біздерге көстермеге имканлары
олдалар. Бойлы ватандашларымыздан бірі Аблямид Бей Зиядинов. Біз онен шымды тұрышамыз скайп вастасыйлы бағланмаға. Бұл ерде есе сізлерге текрарлай құрметлі достарым, сізде бізім яйнымызға қошылыңыз. Экранларыңызда режиссерларымыз әрдайым телефон номераларын көстере. Оларының вастасы еле хусусан бүгін белкеде радио мейдан далғасыны қайырламаға істесеңіз, біздерге телефон açыңыз, әмде радио мейдан далғасына да телефон açыңыз. Бүгін анда күн девамында тематик программалар ве бойлы тантаналы тедбір программалары ола жияқтыр. Мені себуна жан көйде өзберген Одиссейлі бағлы бір хач ватандашымыздың изатларын діңлемеге теклif етем. Sonra vatandaşımızla bağlanacağımız vade etkенimiz gibi. Сотрудник полиции пришел пьяный, он требует какие-то документации, повестку вручать. Для чего, непонятно еще. А на каком основании? То есть ничего? Говорят, типа, украли магнитолу. Магнитолу украли, хотят повесить, не знаю, надо так, походу, делать, не знаю, на всех. И все, весь рынок пошли, всем повестки дали. Именно татарам всем. Ну да, мы тоже вот были, спрашивали, вот в основном к татарам подходят. Мы спросили, есть другая нация? Он сказал, да, типа есть Иванов, Сидоров, Петров, все. Покажи нам повестку, он дал. Нет, не показал. Ну, а это допрос, это не снимайте. Не надо, не снимайте. Я снимаю, нет, у него не право почитать. Я знаю, что тогда хорошо. Почему у него в пьяном виде приходить сюда? Келіңіз аңлайық асында қатенде анда не олған, не істегенлер, кімге келгенлер ве не бергенлер. Аблямид Бей Зиядинов бізіле бағланды. Жан көйден ватандашымыз. Алло? Селям алейкум. Алло. Алейкум ассалам. Саба шерифлеріңіз қайырлы olsun. Хайырлы, хорошо. Аблямид Бей, сіз түневін базарда айдыңыз, анда тариф етіңіз не олды қатенде? Вчера по возвращении с Симферополя, после встречи нашего брата Энвер Кроша, поступила информация, что в городе Джанкой, в районе Железного рынка, бродят, так скажем, сотрудники полиции, гражданки. И вот после этого мы поехали на Железный рынок, и выяснилось, что действительно происходят такие события, что то есть в воскресенье, да, выходной день, в гражданке сотрудники полиции, один из них еще, говорят, был в нетрезвом состоянии, подходили именно к крымским татарам, то есть работникам Железного рынка, и давали какие-то повестки в полицию, то есть. И при этом обоснования были такими, что, мол, кражи какие-то происходят, да. Одному из ребят предъявили, сказали, что, говорит, ты торгуешь колонками JBL, которые являются китайскими, ну, китайская производительность у них. Что, мол, мы за это тебя можем к ответственности подкинуть. Вот. Также к Руслан-ага, там был один из работников Железного рынка. Ему также дали повестку. Вот. Ну, ему предъявили, что он, мол, своровал там какую-то магнитолу. Бұл пазарда олған эпісі тек Қырым татарларға келділер ме олар бұл желпнамелеріне? Да. Все были крымскими татарами. То есть, когда вот даже тот же самый Руслан-ага задал вопрос, а есть, говорит, кто-то из русских, да, к кому вы приходили? Он говорит, да, есть, и говорит, Иванов, Сидоров и Петров. Ну, что-то в этом роде он ответил с сарказмом. А на самом деле, вот мы спрашивали у людей, только к крымским татарам приходили. Не қадар ватандашымызға тахменен келділер? Бір, екі, үш, я да чоқ? Ну, я вот точное количество не знаю. Ну, даже не могу сейчас сказать. Бұл желпнамелерді, Аблямид Бей, не язылайды? Сіз көрдіңіз ме бұл желпнамелеріні? Неге есасланарақ олар шымды біз ватандашларымызны полис бөліклеріне чағыра? Весиқаларда желпнамелерді не берілі, не язылы? Не қадар оларының ақлары бар, базар күні ватандашлық формасында келіп, бөлі шекілде япмаға әрекетлеріні? Ну, вообще, как я понял, повестки были пустыми практически. Они были без подписей.
И вообще, мое мнение, что все эти события к тому, что вчера должен был состояться молебен, да, по приезду нашего брата Энвер Кроша. И это делалось с целью, да, чтобы переманить людей на железный рынок. Да. Мое мнение такое, что цель этого такова, да, потому что странно, что в воскресенье сотрудники полиции в гражданке ходят, если у них выходной, да, они дома отдыхать. Yani sizce onlar bir yerden böyle vazife aldılar mı? Çünkü bilirler bizim toplaşacağımızı. Да, я думаю, что все это к этому ссылается. Siz de anda bulundunuz, siz de anda videoga çıkardınız ve Kırım Tatarlarından interview aldınız dep aytmağa mümkün. Vatandaşlarımız buna nasıl kıymet kesiyor? Yani celpnameler berilgen vatandaşlarımız buna ne aytalar? Люди не особо хотели общаться. Я так думаю, что со страхом связано. Ну, в общем, говорили, что предъявы все необоснованные. Endi anda celpnameler bergen vatandaşlarımız polis bölüklerine baracaklar mı ve ne vakit? Mecbur ettiler mi onların şimdi anda barmağa ya da yok? Я, честно говоря, на данный момент у меня нет этой информации. Я даже не могу сказать о дальнейших действиях. Çok sağ olun Ablamid Bey ve son olarak da sizge böyle sualim var. Mına Enver ağa Kroş Tuneva nazat etildi. Biz onun şimdi birkaç dakika evvelsi laf etken edik. O bizden suratlarından bağlandı. Sizin düşüncenizge göre şimdi Kırım'da hukuk koruyucular yanı represiya usullarını kıdıralar mı böyle şekilde de bazarga gelip olmayacak bir celpnameler bereler de vatandaşlarımızını da Ukrayna olğanı vakit ekstremistik timsaller darqatqanında qabatlap 10 gün apiske ya da para cezaları bereler. Sizce endi bizni ne bekliyor, ne olacak? Мое мнение, что репрессии, да, в отношении крымских татар, крымских активистов, они будут усиливаться. Мое мнение такое. Sizin düşüncenizge göre ne için? Ne için repressiyalar çoğlaşacak düşünüyorsunuz? Ну, потому что крымские татары в основе для российской власти, они невыгодны, да? Такие ребята, как Энвер Крош, выявляют, так скажем, несправедливость, да, ту, которую они проявляют к нашему народу. Büyükten teşekkürler. Çok sağ olunuz bizlere bağlanğanınız için. Ve son olarak böyle sualim var. Siz bu hem Jankoy'da yüz bergen hadiselerini hem de çeşitli diğer yerlerde yüz bergen hadiselerini her daim videoga çıkarıp Facebook sayfanızda ve Kırım Birdemligi sayfalarında yerleştiriyorsunuz. Bugün bu faaliyetin Kırım Tatarları için uğraşmağa haflı değil mi? Ben sualını anlamadım. Mına bugün jurnalistik faaliyetinin Kırım'da uğraşmağa, video çıkarmağa, bunu Facebook'a yerleştirmeye ne kadar haflı ya da haflı değil, nasıl düşünüyorsunuz? В смысле, насколько это опасно? Ну да, действительно, то есть, это представляет опасность. Ну так, мы видим, да, из реальности, что те ребята, которые, вот, активисты, которые снимают обыски, на судах присутствуют, вот, выставляют в соцсети, к ним в итоге, да, вот, совершаются такие действия, вот как тот же пример с братом Энвер Крошем. Lakin buna bakmadan bizim vatandaşlarımız kendide videoga çıkarmağa ve hepsi yüz bergen hadiselerini cemaatçılık hak göstermeye devam edeler. Sizge de bu yapkan hareketleriniz için büyük teşekkürler. Bizle bağlanğanınız için sağ olunuz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ablamid Ziyadinov Jankoy'da bizle bağlanğan edi. Jankoy Demir Bazarında yüz bergen sonki hadiselerinin o bizlerini tanış etti. Aytkanına göre şimdi vatandaşlarımızı hırsızlıkta xabatlamağa tırışalar ve düşüncesine göre bu yapılgan bazar günü bu yapılgan hadise vatandaşlarımızı Enver Kroş'tan
Yani оларның Enver Krosh üzerinden dikkatini uzun celp ettirmek ve da az vatandaşlarımızın anda barıp Enver Krosh'a destek etmesini engellemek için yapkanlar bizle bağlangan Ablemit Beyziyadinov'nun fıkırı bu hürmetli seyirciler. Biz size programımızga devam etemiz ve yekunlenmege bir 5 dakika kalar ekende sonki da birkaç haberini sizlerge tanış etmege ister edim. İsmail Ramazanov en az fevral'nın 21'ine kadar sizoda kalacak eken. Kırım'nın yukarı Rus mahkemesi onun advokatı hapisке alınganına karşı bergen şikayetini kanaatlendirmegen. Advokat Alexey Ladin kayıt etkenine göre Ramazanov'nın kabahatı aydınlatılmağını için onu bugün azat etmek, yani geçen günleri azat etmeye gerek edilir. Lakin bunu yapmaganlar. İsmail Bey Ramazanov'nun babasına göremiz. Malum olğanı ki bu İsmail Bey Ramazanov birkaç hafta evvelsi Novi Mir kasabasında evinde tintuf neticesinde yakalangan edi. Onun yatağı tubunda sanki dersin kurşunlarını tapkanlar ve onu ekstremistik malumatlar internet ağlarında darqatkandan kabatlap hapishanege oturttular. Keliniz bakayıq. Я еще не виноват. Мой адрес были применены абсолютно неправомерные какие-то действия, избиения, прочее, отвлечение под стражей в нечеловеческих условиях. Согласно законодательству, действующему на сегодняшний момент, если в течение 10 суток не предъявлено обвинение, подозреваемый подлежит немедленному освобождению. Удержание человека без законных на то оснований в следственном изоляторе – это само по себе уголовное преступление. Защита сегодня направит заявление руководителю, начальнику следственного изолятора о немедленном освобождении Исмаила Рамазанова. И это решение суда будет, безусловно, обжаловано вышестоящей инстанции. Ve bununla beraber malum olğanı ki bu kezdevde işgalciler yaxalgan Evgeniy Karakashev'de 2 ayga hapisке alındı. O sizoda da aprelinin 1'ine kadar çalış bulunacaktır. Kararını Kezdev şehir mahkemesi çıkargan. Karakashev'ni nefret duygularına kozgağanında ve ekstremizm, terrorizm hareketlerine çağıruf yapkanında kabaatlaylar. Onu geçenleri evinde yakaladılar. Lakin Kırımlı yakalanuvunu 2016 senesi anarkistlerle beraber geçirgen aksiyanın bağlay. O vakit o fikirdeşlerine beraber politsiya binası o günde yapılgan repressiyalarga karşı narazılık aksiyasına geçirmeye istegen edi. Lakin öyle de o vakitlara razılık verilmegen. По мнению защиты, каких-либо материалов, подтверждающих обоснованность, во-первых, причастности его к совершению этого преступления, а во-вторых, того, что он собирается скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо каким-то образом воздействовать на свидетелей, не представлено. Стандартные аргументы следствия о том, что он имеет паспорт гражданина Украины, в связи с чем может скрыться. Паспорт гражданина Украины имеют все крымчане, которые на момент Крымской весны находились на территории Крыма. У Евгения имеются видимые повреждения, ссадин на голове, и он пояснил, что также у него имеется ссадина на ногах. İşte hürmetli seyirciler, böyle haberlerine beraberlikte seyrettik. Bizim sabah programımız ise birinci bölügü dep adlandırmağa mümkün. Yazık kendi sonuna keldi. Sizlerle beraberlikte 1 saat edik. Studiyada sizler için ben Gülsüm Halilova çalıştım. Bugün biz rahatlık günleri yüz bergen sonki haberlerine beraberlikte yüz berdik. Sizlerge ise hürmetli seyircilerim güzel günlerini tileyimiz. Bazar ertesi günleriniz yaxşı ve 10 kelsin. Ogde da büyük iş haftası var. O sebepten ne kadar biz yüzümüzde tebessümle bu günlerini başlasak, umut etem cuma gününe kadar da böyle tebessümler yüzümüzden solmaz. Bununla beraberlikte daha bir kere tekrarlayayım. Bugün Radyo Meydanı'nın dolğan günü 13 yıl toldu. Radyo Meydanı'nın
яйынларға чыққаны күнінден башлап, ве бұнен бағлы бүгін АТР телеканалының яйынында ақшам бұл себепле программалар олажақтыр. Скайп васасы или радио мейдан далғасының темел қойыжыларындан біздің ватандашларымыз ве мұхберлеріміз бағланажақлар, оларіле субетлер үрсетілейжек. Шымды есе радио мейдан далғасының саба программасында да мерақлы мұсафірлер олажақтыр. Ридван Халилов, Мустафа Аметов, Эльмира Румиева, веда бір чоғдегер ватандашларымыз оларынен бағланажақлар. О себептен радио мейдан далғасыны деңленіз бізден айрылманыз. АТР телеканалыны сейретіңіз. Сіз бізні сейреткенже біз чалышамыз, біз яшаймыз ве халық еле бераберліктеміз. Көрішкенше.